mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi umukuru w'umudugudu yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage bamuhaye. Ni mu gihe uyu mukuru w'umudugudu yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kurya amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bavuga yuko amafaranga bayamuhaye kugira ngo ayajyane ku kagari, gitifu w'akagari abishyurire ubwisungane mu kwivuza. Kugeza izi saha gitifu avuga yuko aya mafaranga atigeze amugeraho kugira ngo yishyurire bano baturage ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bari 35 bamuhaye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, kandi buri muryango watangaga ibihumbi 12. Hari abatanze ibihumbi 8, hari n'abatanze ibihumbi 6. Bivuze ngo aya mafaranga yose uyu mukuru w'umudugudu yarayariye, ababeshya yuko yabishyuriye ubwisungane mu kwivuza. Nibwo umuturage umwe yagiye kwivuza arembye cyane, hageze basanga ntago yishyuye ubwisungane mu kwivuza, bamusubizayo ajya kubaza ikibazo cyiwe kubera iki atishyuriye ubwisungane mu kwivuza. Yabanje ku kagari bavuga yuko nta mafaranga bigize babona yiwe. Uyu muturage avuga yuko amafaranga yahaye umukuru w'umudugudu, gitifu yahise amwohereza kwa mudugudu ati ntago aya mafaranga yigize ayazana, genda ubaze mudugudu impamvu aya mafaranga atigeze ahagera. Kujya kubaza mudugudu aramukubita urushyi, amukubita n'urushyi rwa kabiri. Rero bahita bamuta muri yombi ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe abandi baturage nabo bahise bajya kureba nimba barishyuye mituweli, nabo bahise bajya ku kagari, nabo basanga karitsiye yose ntabwo yigeze yishyura ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe abaturage bahise bajya kureba nimba barishyuye ubwisungane mu kwivuza, bageze ku kagari nabo basanga ntibishyuye ubwisungane mu kwivuza. Ubwo bahise bafata uyu mukuru w'umudugudu bahita bamuzana hano ku kagari, avuga yuko aya mafaranga yagize imbogamizi n'imwe yatumye atayajyana. Avuga yuko aya mafaranga yayataye ubwo yari ayazanye hano ku kagari, ndetse bamubaza nimba kubera iki uta amafaranga ntubivuge. Rero kugeza izi saha ubu umukuru w'umudugudu yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage. Mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama habereye amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko bamusanze mu mugozi yiyahuye, dore ko yari amaze icyumweru atandukanye n'umugabo wiwe mu buryo butemewe n'amategeko. Dore yuko uyu mugore yagiye gusambana, umugabo aramufata, ubundi umugabo birangije amara iminsi 3 atarataha, ndetse umugabo agarutse atwara abana be bose, asiga uyu mugore wari warigize igihomora yishora mu burayi. Ni mu gihe abaturage batuye hano bavuga yuko babangamiwe na bagenzi babo bishora mu buraya, bakaza bakanduza abagabo babo indwara zidakira, harimo imitezi ndetse n'izindi virusi zigiye zitandukanye. Aho abagabo iyo bamenye yuko umugore wabo asanzwe akora imibonano mpuzabitsina hanze, ahita yahukana ako kanya. Uyu mugore rero yagaragaye mu mugozi yitabye Imana, ndetse kandi yiyahuye koko bamusanze umugozi mu izosi. Ni mu gihe umugabo wiwe yahageze mu masaha ashyira saa 2 za mu gitondo, ubwo bari bamaze kuvuga yuko umugore wiwe yiyahuye. Mu kuhagera nawe yababaye, ajya mu gahinda, dore yuko abana yabasize iwabo ndetse niyabazana. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi. Umukuru w'umudugudu yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo kurya amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe umuturage yagiye kwivuza asanga ntabwo ari muri system, aza ku kagari kubaza impamvu atari muri system, kandi yarishyuye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Yategereje gitifu w'akagari amasaha agera kuri 3. Gitifu akihagera bahita bamwakiriza cyangwa mwakiriza ikibazo cye, arangije amusubiza yuko atigeze yishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ngo nibamushyire muri system. Avuga yuko yayahaye umukuru w'umudugudu, ndetse hari n'abantu benshi, kandi ntabwo ari we wenyine watanze aya mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza.
ni mu gihe gitifu yamubwiye ko ajye kureba ikibazo cyatumye umukuru w'umudugudu atazana amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yabo, kubera ko iwe nta mafaranga yigize abona. Ni mu gihe yahise ajya kureba mudugudu asanga mudugudu ari mu rugo. Mudugudu rero bamubajije impamvu atayishyuye ubwisungane mu kwivuza nibwo yakubise uno muturage urushyi, birangira yahise atabwa muri yombi. Abaturage bacyumva yuko uyu muturage yabuze amafaranga yiwe, nabo bahise bagira ubwoba kubera ko amafaranga nabo bayahaye mudugudu. Bajya ku kagari kureba yuko nabo bishyuye ubwisungane mu kwivuza, bahageze nabo basanga ntago bigize bishyura ubwisungane mu kwivuza. Bivuze ngo ikirego cyabaye kinini cyane, ni amafaranga menshi cyane uyu mukuru w'umudugudu yariye n'abaturage bagera muri 30, kandi wishyuye make yishyuraga ibihumbi 12, ibihumbi 6. Bivuze ngo aya mafaranga kari agatubutse. Gusa mudugudu yireguye avuga yuko aya mafaranga arayajyanye ku kagari arangije arayata. Mu kuyata rero araceceka, avuga yuko arimo ayashaka kugira ngo ayabasubize. Ibi ngibi byatumye yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore yagaragaye mu mugozi yiyahuye ndetse yitabye Imana. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko uyu mugore yakoraga akazi k'uburaya kandi afite umugabo, nicyo rero cyatumye atandukana n'umugabo wiwe, batandukana mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko babangamiwe na bagenzi babo bishora mu bikorwa by'ubusambanyi, ugasanga bazanye indwara z'imitezi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye bakazanduza abagabo babo. Rero abagabo bakahita bafata umwanzuro wo kwigendera. Ni ukuvuga ngo uyu mugore haciyeho igihe kitari gitonya atandukanye n'umugabo wiwe. Ni mu gihe umugabo we yitwariye abana bose, uyu mugore bamusiga wenyine akora akazi yakunze cyangwa akazi k'uburaya yari asanzwe akora. Ariko yagaragaye uyu munsi yitabye Imana. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye neza nimba uyu mugore yiyahuye cyangwa yishwe bakamumanika hano mu Kagozi. Rero ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza. Ese mwari muzi yuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko? Iyo wiyahuye ntupfe hari irindi tegeko riguhana. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, twongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Nohereza abakuru 25 zo kwezi kwa 12. Bivuze ngo Noheli irabura iminsi 2 kugira ngo ibe. Muzaze twinjoyinge, murabona yuko umujyi wa Kigali uraryoshye, muzaze dutembere. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.